aceitar essa aqui momento especial. Normalmente aceitar está conhecido para seu sponsorship na Ribateirina de educação. De atividade que passa de weekend e também de carnaval, parte cultural. Pero para aqui não está de um outro projeto muito especial de nos vista. Essa aqui está projeto para nós trabalhar no futuro, buscar uma maneira de definir o valor que os recursos os recursos de nos país tem. No caso que nós pensamos nos beach e natureza de Aruba em geral. Então, mirando Aruba, que nós um país turístico que em também que de um motivo também que nós pensamos sobre os beach ou pensamos bem mas isso também é parte de nosso sistema de natureza, os recursos naturais que nós temos. Então, como aceitar de caso que nós temos projeto mais interessante, que nós temos uma fórmula para ajudar de caso que de definir o valor que a natureza tem, mas também ajuda também para nós por ajuda de caso que o governo também para nós pôr prioridade em lo que está o beleid. Então, como aceitar nós estamos usando de fundo de parte de que nós desenhamos, se chama como companhia, como nós parte de responsabilidade de corporate social responsibility, que para aceitar fundo que nós usamos para projetos de caso que me visam, por exemplo, Wi-Fi na escola, entre outros nós usamos, mas conferência também importante, com acento que vivia arriba futuro crescimento do país, desenvolvimento do país, mas também é parte de sustentabilidade para Aruba estar sustentável nos próximos 10 para 20 anos. Então, como sempre, nós estamos muito contentes com por contribuir aqui para parte do desenvolvimento de Aruba. Wij kijken er ontzettend naar uit en we zijn ook zeer vereerd dat wij dit innovatieve onderzoek mogen gaan uitvoeren. Wij zijn ons bewust van de ontwikkelingen van Aruba richting een duurzame economie en een duurzame gemeenschap. En wij zijn er ook van overtuigd dat dit onderzoek zal bijdragen aan deze ontwikkeling, waarbij wij de waarde van het natuurlijk kapitaal van Aruba inzichtelijk maken en een economische waarde geven, waardoor het mogelijk is om het mee te nemen in allerlei beslissingen, toekomstige beslissingen, waarbij je kijkt niet alleen naar je sociale kapitaal, je economisch kapitaal, maar ook je natuurlijk kapitaal. En dat het instrument mag opleveren voor Aruba om die economische duurzame ontwikkeling verder te stimuleren. Dat is denk ik iets waar wij enorm naar uitkijken, waar we hopen met alle groepen binnen Aruba, dus alle verschillende gemeenschappen, de universiteit, het bedrijfsleven, maar ook de gemeenschap, de inwoner van Aruba zal betrokken worden. En we hopen met elkaar ook de resultaten te tonen en er met elkaar achter te staan.